Dobar dan. Kao polaznik Facebook generatora bila sam prvenstveno presretna što imam mogućnost da iz svog ureda učim nešto sasvim novo, nešto što će mi pomoći da bolje prezentiram i promoviram svoj posao. Naime, ja sam profesionalni astrolog i kristaloterapeut i moj posao se sastojao do tada više uživo, rad uživo ili putem samo telefona. Preko Facebook generatora naučila sam iznimno puno kako i na koji način postaviti svoj posao na društvenu mrežu, kako otvoriti grupe, kako zapravo pisati i na koji način najbolje i najlakše pristupiti svojim potencijalnim klijentima. Svima koji bi voljeli, ako još i nisu otkrili koji posao žele raditi putem online, neka svakako pogledaju program i vjerujte mi, bit ćete oduševljeni zato što zaista ima puno toga što će vam pomoći da konačno postavite svoj biznis na noge i krenete u realizaciju i materijalnih i privatnih snova. Lijepi pozdrav!